بسم الله الرحمن الرحيم En şefkatlik, en mehriban Allah'ın ismiyle başlayayım. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون Allah'ın fermanı yani kıyamet çokum boludu. Onu aldırıp ketmengla. Allah ula yani müşriklerin şirik keltirgen nersillerden paktır ve yüksektir. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون Allah öz iradesi boyunca xalagan bendilerge periştilerini vahiy bilen nazil kılıp mundaq deydi. İnsanlarını agahlandırınlar ki, menden başka ibadetke layık hiç ilah yoktur. Menden yani azabımdan korkunlar. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون Allah asmanlarını ve zeminni hak yarattı. Allah ula yani müşriklerin şirik keltirgen nersillerden yüksektir. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين O insanı abi menidin yarattı. Nagahan o Allah'a aşkar husumet kılgıcıdır. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون Allah çarvu mallarını silenin menfaatlanışınlar üçün yarattı. Ulanın yunu ve terisi bilen ısını sile. Uladın yani nesli, sütü, söngüki ve kığıdın paydalanı sile ve ulanın göçlerini yeysile. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون Ulanı keşte otlaqdan qaytırıp kelgen ve etigende otlaqı ilip çıkkan vaqtınlarda çarvu malla silerge zinnet boludu. Yani silerge hoşallık bekişlaydı. وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم Ula yük takıllarınlarını sile capa müşakkat bilen aran yetip baralaydıgan jaylaga kötürüp bardı. Rabbinla silerge hakikaten en şefkatlikdir, en mehribandır. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون Allah atını, xeçirini ve işekni minişinlar üçün ve zinnet üçün yarattı. Allah yine sile bilmeydiğin neslerini mi yaratıdı? وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين Toğru yol köstüşni Allah öz üstüge ağan. Bazı yollar egri boludu. Mübada Allah halisa idi, silenin hemminlarını elbette toğru yolga sağan bulattı. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون Allah silerge buluttan yağmur yağdırıp verdi. Onundan içsile ve şu yağmur arkalık ösken del derekler bilen çarvanlarını baksile. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب
والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. Allah sizlarga shu yomg'ir bilan ziroatlarni o'stirib berdi. Zaytun, xurmo, üzüm va turli mevalarni o'stirib berdi. Cho'nqur fikr qiladigan qavm uchun buningda haqiqatan Allohning qudratini ko'rsatadigan dalillar bor. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. Allah sizlarga kechini, kunduzni, kunni, oyni bo'ysundirib berdi. Yulduzlarmi Allohning amri bilan bo'ysundirilgandir. Tushunadigan qavm uchun buningda nurg'un dalillar bor. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. Allah yana yer yüzüde sizlar uchun yaratgan rengarang narsalarni sizlarga bo'ysundirib berdi. Va'zi nasihat oladigan qavm uchun buningda albatta ibrat bor. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. Allah sizlarni dengizning yangi go'shtlari, ya'ni beliqlarini yesin, taqaydigan zinnat buyumlari, ya'ni unchi marjonlarni chiqarsin deb sizlarga dengizni bo'ysundirib berdi. Allohning ne'matlarini talab qilishinglar va uningga shukr qilishinglar uchun Allah'ның bo'ysundirishi bilan yemek içmekle ve yük taqıla qaçılangan kemilerinin denizde dolqun yerip ketiyotganligini görsen. وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. Ziminning sizlarni təvirtib etməsliki üçün Allah onunda tağlarını bərpa qıldı. Ziraatlaringlarni, çarvu mallaringlarni sug'urishinglar uchun eriq o'stanlarni, ezib qolmasliginglar uchun yo'llarni paydo qildi. وعلامات وبالنجم هم يهتدون. Yo'llarga belgilarni qildi. Ular kechasi quruqlikda va dengizlarda yulduzlar bilan yo'l topadi. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. Bütün kainatni yaratgan Allah bilan hech narsani yaratolmaydigan narsalar o'xshash bo'lamdi. O'ylamamsizlar? وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. Eğer Allah'ның sizlarga bergan ne'matini sanasanglar, uning hisobini ilib bo'lolmaysizlar. Shubhisizki Allah sizlarni, ya'ni bu jihatdagi yetersizlikinglarni albatta eng mag'firat qilg'uchidir. Bandalarga eng mehribondir. Vallohu ya'lamu ma tusirrun va ma tu'linun. Allah sizlar yoshirgan ve aşkar qilganning hammasini bilib turdi. والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. Ularning Allah'ni qo'yib ibodat qilganlari hech shay'ini yaratolmaydi. Balki ularning o'zlari yaratilgandir. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون. Ular
terik emas, ölüktür. Ular çoqunğuchilarının qachon qayta terildirilganligini uqmaydi. إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. Sizlarning ibodat qilishga loyiq ilohinglar birdir. Oxiratga iymon etmaydiganlarning dillari Allohning birligini inkor qiladi. Ular cho'ngchilik qilib haqni qabul qilishdan bosh tortquchilardir. لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين. Allah ularning yoshirganlarini va oshkor qilganlarini rastli bilib turdi. Haqiqatan Allah takabburlik qilg'ichilarni yaxshi ko'rmaydi. وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَّاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ. Ularga, yani müşriklarga, Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular masxir qilib, qadimkilarning afsonalarini nozil qildi deyishidi. لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ. Ular qiyomat kuni o'zlarining gunohlariga to'liq javobgar bo'lishlari va o'zlari tarafidan bilmasdan ozdirilganlarning bir qism gunohlariga javobgar bo'lishlari uchun yuqorqi bo'hton so'zlarni qildi. Ularning javobgar bo'ldig'ini nima degan yomon? قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Ulardan, yani Mekke kafirlerden ilgiri ötken kafirlar öz peygamberlerge hile mekir işletti. Allah ularning hile mekir binasını teltüks gumran kıldı. Ularning üstüge bu binanın ögüsü örülüp düştü. Ularga özleri oylamagan yerden azap geldi. ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. Ondan keyin Allah ularni qiyomat kuni rasvo qiladi. Ularga kayib, mening sheriklarim qani, qayerda? Sizlar ular to'g'risida payg'ambarlar bilan munozirlashatdinglar-ku, deydi. İlim berilganlar, yani ularni iymonga da'vat qilgan payg'ambarlar va ulamolar bugun rasvolik va azob haqiqatan kofirlarga tegishlidir, deydi. الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. Ular küfrünü ixtiyor qilib, özleriga ziyon sağgan sharoitda farishtalar ularning jonlarini oladi. Ular bo'ysulganliklarini bildirib,
biz hech qandaq yomon ish qilmadik deydi. Undaq emas. Allah sizlarning qilmishinglarni haqiqatan to'liq bilgichidir. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. Sizlar ichida mangu qoladigan jahannamning darvozalaridan kiringlar. Cho'ngchilik qilib Allohga itoat qilishdan bosh tortqichilarning bordigan joyi nima degan yomon? وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. Taqvodorlarga Rabbinglar payg'ambarga nimalarni nozil qildi deyilsa, ular yaxshi so'zlarni nozil qildi deyishidi. Yaxshi ish qilguvchilar bu dunyoda mukofotlandi. Oxirat yurti ular uchun texmi yaxshidir. Taqvodorlarning yurti rastla nima degan go'zal. جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين. Ular ostidan o'stanlar eqib turadigan adni jannatlarga kirdi. U yerda ularning ko'ngli xohlagan narsalar tepiladi. Allah taqvodorlarni ana shundoq mukofotlaydi. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. Ular mushriklik va gunohlardan pok bo'lgan sharoitda farishtalar ularni qabzruh qiladi. Farishtalar ularga salom sizlarga qilgan amalinglarning xosiyatidan jannatga kiringlar deydi. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. Kafirlar faqat özlərinin cinini eliş üçün fəriştilərinin düşüşünü yoki Rabbingning əmrinin, yəni azabının düşüşünü kütüdü. Onlardan burun ötkenlərmi, yəni kafirlərmi ana şunda qilgan idi. Allah ularga zulm qilgani yo'q, lekin ular özləriga özləri zulm qildi. فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. Ular qilmishlarining jazosini tatdi. Ularga mesxir qilganliklarining jazosi, ya'ni qattiq azobi tushdi. وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. Müşriklar Mubada Allah xalagan bolsa biz ve bizning ota-bobolarimiz Allahni qo'yib hech narsaga ibodat qilmagan bo'lardik. Allah haram qilmagan, ya'ni Allohning hukmisiz hech narsani haram qilmagan bo'lardik dedi. Ulardan ilgirkilarmi ana shunda qilgan edi. Payg'ambarlarning mas'uliyati faqat ro'shan tabliğ qilishdan iborat. Hidayet qilish bo'lsa Allohning ishidir.
وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. Biz hakikaten her bir ümmetke Allah'a ibadet kılınla, tağuttin yani şeytanga, butqa, padişahqa, kahinlağa okşaş her kandak ma'budqa ibadet kılıştın yirak bolunla dep peygamber evettik. Ulanın arasında Allah hidayet kıyganları mı ba? Gümrahlıkka tegiştik boğaları mı ba? Yeryüzüde seyir kılıp yürüp peygamberlerini inkar kıyganlarının akıbetinin kandak boğanlıkını küzdünla. إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. Sen ulanın hidayet tepişiğe hiris bolsan mı? Allah özü gümrah kıygan kişini hidayet kılmaydı. Ulanı Allah'ın azabından kutuldurduğun hiç kandak medetkar yok. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَنْ يَمُوتُ بَلَى وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Ula Allah ölükni terildirmeydi dep kattık kasem içişti. Ondak emez. Yani Allah ölükni terildirdi. Allah vədisini çoxum işqa aşırdı. Lekin insanların tolusu Allah'ın kudretini bilmeydi. Şonlaşqa ölgenden keyin terilişini inkar kılıdı. لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ. Allah ula ixtilaf qilishgan haq bilan nahaqni ulaga ayırıp beriş ve kafirlarga ulanın yalğançılıklarını bildirip koyuş üçün ulanı qaytadan terildirdi. İnnemâ qawlunâ li şey'in izâ aradnâhu en nekûle lehu kun feyekûn. Biz birer şeyini vücudga keltirmekçi bolsak, onunğa vücudga kel deymizde, o vücudga kelidi. وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. Zulümge uçurgandan keyin Allah yolunda hicret kıyganlarını dünyada çokum yaxşı jayga orunlaştırımız. Ular bilidigan bolsa, ularga ahiretning savobi teximi çoğdur. الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. Ular ig'irchiliklarga sabr qildi. Ular hamma ishda Rabbiga tavakkul qildi. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Senden ilgiri biz fakat erlergila vahiy nazil qilib, ularni payg'ambar qilib avatdik. Bilmasanglar, ilm ahlilaridan so'ranglar. بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ularning rastligini ko'rsatib beradigan dalillar va muqaddas kitoblar bilan avatdik. Biz sening insonlarga ularga nozil qilingan narsalarni bayon qilib berishing uchun ve ularning Qur'on haqida tafakkur qilishlari uchun sana Qur'onni nazil qildik.
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. Hile mekeri işletip yaman iş qıyğanlar Allah'ның özlerini yerge yutkızıp etişiden yaki özlerge oylamagan yerden azap gelişiden korkmamdı. أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين. Yaki özlerini sefer üstüdeki çağlarda cazaga yoluqturuşudan korkmamdı. Bu çağda ula qeçip qutulalmaydı. أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. Yaki Allah'ның özlerini kadem cazalışıdan korkmamdı. Silenin Rabbinla elbette en merhametliktir, en mehribandır. Şuna sileni aldırıp cazalamadı. أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون. Ula Allah yaratkan şeylerinin sayıllarının boysungan halda Allah'a secde kılış yüzüden on solgu mail bulup tuğanlıkını köymedi mi? وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Asmanlardaki ve zimindeki hayvanlar, periştiler Allah'a secde kılıdı. Ula Allah'a secde kılıştın çoğunçılık kılıp baş atmaydı. يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. Ula öz üstüdeki Rabbiden korkudu. Özlerige buyurulganını kılıdı. وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ. Allah iki ilahqa ibadet kılmanla, o fakat birli ilahdır, mendilli qoqonla dedi. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللّٰهِ تَتَّقُونَ. Asmanlardaki ve zimindeki hemme nerse Allah'ın mülküdür. İbadet hemişe Allah xastır. Allah'tan bölek gayriden qoqamsıla. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ. Sile behrmen boluvatkan nimetlerinin hemmesini Allah bergen. Silege bir iğirçilik yetse Allah'a yalvarıp dua kılısıla. ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنكُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ. Allah silerden iğirçilikni kötürüvetse, aranlardan bir bölük adam derhal öz Rabbige şirik keltirdi. لِيَكْفُرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ. Ula özlerge bergen beşideki iğirçilikni kötürüvetkenlikimizden ibaret nimetimizge naşükürlük kılıdı. Sile ecilingla yetkiçe dünyadan behrimen bulunla. İşinlarının akıbetini uzak kalmay bilisile. وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ تَاللَّهِ لَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنتُمْ تَفْتَرُونَ. Ula biz özlerge bergen mal mülükten bilimsizlerge yani butlağa nesibi kaldırdı. Ey müşrikler!
Allah bilan qasamki, sizlar o'zinglar o'ydirib chiqargan narsanglar uchun cho'qim so'roqqa tortisizlar. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ. Ular Allahqa qizlarni nisbat berdi. Allah bundaq böhtandan pakdir. Ular o'zi arzu qiladiganlarini o'zlariga nisbat berdi. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. Ularning birarsiga xotinining qiz tuqqanlik xo'sh xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnak bo'lib ketadi. يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. Yetkizilgan yomon xabardan qo'rqib, o'z qavmiga ko'rinmay yo'shirinib oladi. Ondan u nomusga chidab qizini saqlab qolamdi yoki uni to'pi ostiga terik ko'mamdi. Shu vaqtda o'ylandi. Ularning hukmi, ya'ni o'g'illarni o'zlariga nisbat berib, qizlarni Allohga nisbat berishi haqiqatan nima degan qabih? لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Ahiretki iman etmaydiganlar o'g'ilni yaxshi ko'rib, qizni yomon ko'rish, xotini o'g'il tug'sa xo'shal bo'lib, qiz tug'sa achchig'i kelish, ar-nomusdan va kambag'alchilikdan qo'rqib, qizlarni terik ko'mishga o'xshash yomon sifatlarga ega. Allah bo'lsa eng oliy xislatlarga ega. Allah mutlaq g'olibdir, hikmat bilan ish qilguchidir. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Eğer Allah insanlarni ularning zulmü tüpeylidən çapsan jazolaydigan bo'lsa, yer yüzüde qimirlab turadigan hech bir jon egisini qo'ymagan bo'ladi. Lekin Allah ularni muayyan vaqtgacha ta'xir qiladi. Ularning halok bo'lish vaqti kelganda qilchi kechiktirilmaydi. Vaqti kelmasa qilchi ilgirmi surilmaydi. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ. Ular o'zlari yomon ko'radiganni Allohga mansub qiladi. Ular oqibatining yaxshi bo'ladiganligi bilan jo'ylaydi. Shubhisizki ular devzax azobiga duchor bo'ldi. Ular devzaxda tashlanib qolguchilardir. تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَهُوَ وَلِيُّهُمُ الْيَوْمَ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah bilen qasamki senden ilgiri ötken ümmetlerge hakikaten peygamberler evettik. Şeytan ulanın emellerini özlerine çıraylık kösetti. Şeytan bugün ulanın yardımcısıdır. Ula ahirette qattiq azapga duchor bo'ladi. وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Biz kitapni yani Kur'an'ni fakat senin
kishilarga ular dinidagi datalash qilishgan narsalarni bayon qilib berishing uchun iymon etadigan qavmga hidoyat va rahmat bo'lsin uchunla nozil qildik. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. Allah bulutdan yağmur yağdırıp şunun bilen qağjırap qalğan zimində türlük ziraatlarni öndirdi. Bunun da vəz nəsihət anlaydıgan qavm üçün əlbəttə Allah'ın qudretinin çoğunluğunu göstərdiğin dəlillər var. وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. Çahar paylada sizler üçün hakikaten bir ibret var. Sizlerni çahar paylarının karnıdaki mayak tizekten ve kandın ayrılıp çıkan pakiz, temlik süt bilen suğurumuz. وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. Sizler üçün yine mundak ibret mi var ki, hormidin, üzümdin, şarapla ve pakiz yemeklikle yasaysılar. Aqlni işletadigan qavm üçün buningda haqiqatan Allah'ның birligini ko'rsatadigan dalil bor. وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. Rabbin hasal harisiga ilham bilan bildirdi. Tağlağa, daraxtlarga va kishilarning hasal harilari uchun yasagan uylarga uva tuzgin. ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Ondan keyin türlük meyveler, yani gül çiçeklerden yigin. Rabbingning yo'llariga itoat etmenlik bilan kirgin. Uning, yani hasal harisining qornidan insonlarga shifo bo'ladigan xilma-xil ranglik ichimlik, yani hasal chiqadi. Buningda Allohning qudratining cho'ngligini fikr qiladigan qavm uchun ibrat bor. وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير. Allah sizlarni yaratdi. Ondan ajilinglar bitganda sizlarni qabz ruh qiladi. Aranglarda ömürning yaman, yani eng qiyrilik bosqichiga ulashadiganlarmi bor. Ular hatto bir narsalarni bilgandan keyin hech narsani bilmas bo'lib qoladi. Yani ilgari biladiganlarini unutib, kuch-quvvati tugab, aqli kemayib, kichik bolaga o'xshab qoladi. Allah haqiqatan hammani bilgichidir, hammaga qodirdir. والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون. Allah sizlarning ba'zinglarni ba'zinglardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilinganlar o'zlarining rizqini barobar bo'lish uchun
qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Allah sizlar uchun xotininglarni o'z tipinglardan yaratdi. Sizlar uchun ulardan o'g'illarni va nevirlarni yaratdi. Sizlarga turli shirin narsalarni rizq qilib berdi. Ular batılga ishinib Allohning ne'matiga kufrlik qilamdi. ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون. Ular Allah'ını qo'yib o'zlariga osmonlardan hech qanday rizq tushirib va yerdan hech qanday rizq chiqarib berolmaydigan, shunday qilishga qudrati yetmaydigan narsalarga cho'qinamdi. فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. Sizlar Allohga misol keltirmanglar. Ya'ni Allohga batıl ma'budlaringlarni o'xshatmanglar. Allohga shirik keltirmanglar. Allah haqiqatan hammani biladi. Sizlar Allah'ның büyüklükini bilmeysizler. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. Allah bundaq bir misal keltirdi. Hech qandaq ishni o'z oldiga bir taraf qilolmaydigan bir qul biz obdan rizq, ya'ni mol-mulk ato qilgan va uni yoshurun yoki oshkor yo'sinda sadiq qilib turgan hur, erkin odam bilan o'xshashmi? Ya'ni hech narsaga ega bo'lmagan qulga o'xshaydigan botil butlarni hammaga ega bo'lgan va koinotni xohlagancha tasarruf qiladigan Alloh bilan qandoqmi tanglashtirgili bo'lsin? Cemi hamd sana Allah'a xosdir. Ular, ya'ni kafirlarning to'lisi hamd sanaga Allohning loyiq ekanligini, botil ma'budlarning hamd sanaga va ibodatga loyiq emasligini uqmaydi. وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. Allah yani mundaq bir misal keltirdi. Mundaq iki odam bor bo'lib, ularning biri hech ish qila olmaydigan va egisiga yuk bo'lib qolgan bir gachidirki, egisi bu gachini mayli qayerga avassun, u hech qandaq foyda ilib kelolmaydi. Yana biri bo'lsa, o'zi to'g'ri yo'lda mangan va kishilarni haqqoniy bo'lishga buyuradigan odamdir. Bu iki odam o'xshashmi? Ya'ni bu gachi bilan o'zi to'g'ri yo'lda turib, fasohatlik so'zlaydigan Qur'on nuri bilan nurlangan odam bir-biriga o'xshamdi. Aqlli odam ularni o'xshash o'ringa qo'ymagandek, barliq botil ma'budlarni hammani bilguchi qudratlik Alloh bilan o'xshash o'ringa qo'yg'ili bo'lmaydi. ولله غيب السماوات والأرض
وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إن الله على كل شيء قدير. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Qiyomatning qoyim bo'lishi ko'zni yumib ochqichilik yoki uningdanmi tizdir. Alloh haqiqatan hamma narsaga qodirdir. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Allah sizlarni onanglarning qornidan hech narsani bilmaydigan holtinglar bilan chiqardi. Allah sizlarga shukr qilsin deb quloq, ko'z va qalblarni ato qildi. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. Ular qushlarning havoda uchishga bo'ysundirilganligini ko'rmadimi? Ularni havodan tushib ketishdan faqat Alloh tutib turdi. Buningdan iymon etadigan qavm uchun Allohning birligini ko'rsatadigan nurg'un alomatlar bor. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. Allah sizlarga uyinglarni turalg'i joy qilib berdi. Sizlarga hayvonlarning terilaridan uylarni, chidirlarni qilib berdi. Sizlar ko'chgan kuninglardimi, turgan kuninglardimi uning yenikligini his qilasizlar. Sizlarga qo'ylarning yunglaridan, to'gilarning yunglaridan, o'chkilarning yunglaridan uy jihozlarini, ya'ni sizlar kiydigan va uyinglarni saramjonlashtiradigan ham ma'lum muddatgacha foydalanadigan narsalarni qilib berdi. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. Allah sizlarga o'zi yaratgan narsalardan, ya'ni daraxtlar, tog'lar va binolardan kunning haroratidan saqlanadigan soyalarni qilib berdi. Tog'lardan sizlarga g'or o'nkirga o'xshash turalg'i qilinadigan joylarni qilib berdi. Sizlarga issiqdan va sovuqdan saqlanadigan kiyimlarni, urushda sizlarni ziyon zahmatdan saqlaydigan temir kiyimlarni tayyor qildi. Allah sizlarni itoat qilsin deb sizlarga ana shundoq mukammal ne'matlarni berdi. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. Agar ular, ya'ni mushriklar iymondan yuz o'rsa, sening vazifang faqat ro'shan tabliq qilishdir. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. Ular Allah'ның ne'metini tanıydı. Ondan Allah'tan g'ayriga ibodat qilish bilan u ne'matlarni inkor qiladi. Ularning to'lisi kafirdir.
ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. Şu günde, yani kıyamet günüde her ümmetin onunla iman bilen yoki küfür bilen guvahlık berdigan bir şahit, yani peygamber keltirimiz. Ondan kafirlarga özür etişke ruhsat kılınmaydı. Hem de ulardan Rabbini razı kılış, yani Rabbini razı kılıdığan amellerini kılış talep kılınmaydı. وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ. Zalimlar, yani müşrikler azapını kögen çağda ulardan azap yenikletilmeydi ve keçiktirilmeydi. وَإِذَا رَأَى الَّذ۪ينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. Müşrikler ilgiri Allah'a şerik keltirgen nersillerini kögen çağda ey Rabbimiz, bular bolsa bizning seni koyup ibadet kılgan nersillerimizdir deydi. Ma'budlari ularga cevap verip, şübhisiz ki sizlar hakikaten yalgancılar sizlar deydi. وَأَلْقَوْا إِلَى اللّٰهِ يَوْمَئِذٍ السَّلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. Şu günde ular özlerinin Allah'a baş ekkenlikini bildirdi. Uydurgan nersileri ulardan yiraklaşıdı. الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ. Kafir boğanlarga ve kişilerini Allah'ın yoludan toskanlarga ularning kılgan buzgunçılıkları için azap üstüge azap koşup ziyade azap kılımız. وَيَوْمَ نَبْعَثُ ف۪ي كُلِّ أُمَّةٍ شَه۪يدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَه۪يدًا عَلَى هَٰؤُلَاءِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. Şu günde biz her bir ümmetke ularning içinden ularga karşı guvahlık berdigan bir şahit, yani peygamber keltirimiz. Ve şu günde biz seni ularga, yani ümmetinge şahit kılıp keltirimiz. Sana biz kitapni, yani Kur'an'ni, hemme nersini, yani kişiler muhtaç boladigan dini işlarning hemmesini düşendirip berdigan, kalplerge hidayet, bendilerge rahmet, musulmonlarga mengülük saadet bilen hoş haber yetkizdigan kılıp nazil kıldık. إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Allah hakikaten kişiler arasında adil boluşka, yaxşılık kılışka, hiç akrabalarga sil rahim kılışka buyuruydu. Kabih işladın, yaman işladın ve zulüm kılıştın tosudu. Nasihatni kubul kılsın dep Allah silegi pendi nasihat kılıdı. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. Sile ehdi tüzüşkenlerinlada Allah'ın ehdige vapa kılınla. Qasımınlarni Allah'ın namını tılgı ilip puxtılığandın keyin buzmanla.
Çünkü sizler Allah'ni guvakçı kıldınlar. Şüphesiz ki Allah kılmışınlarını bilip durdu. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ Sizler pişik igirgen yipni çuğup parça kılıvetken hotundek bulmanlar. Bir cema'a san ve mal mülk cehette yani bir cemaatın köp boğanlığı üçün qasımınlarını aldamçılıqның vasıtısı kılıvalısılar. Yani özara yardımlaşış üstüde bir cemaat bilen ittifak tüzüşkendin keyin sani pul mili köprek yani bir cemaatni körüpla ilgiriki cemaat bilen tüzüşken ahdini buzup keyinki cemaat bilen ahdi tüzüsüler. Allah sizlarni hakikaten bunun yani va'dagi vafo qilish emri bilen sınaydı. Sizlar da'talash qilishgan haq nohaqni qiyomat kuni sizlarga cho'qim ayirib berdi. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Mubada Allah xalığan bolsa idi, sizlarni yani bütün insonlarni albatta bir ummat yani bir dinda qilatdi. Lekin Allah'ning hikmeti ularni o'z ixtiyoriga qo'yib etishni taqozo qildi. Allah xalığan odamni gumroh qiladi, xalığan odamni hidoyat qiladi. Qiyomat kuni bütün qilmishlar ustida so'roq qilinsizlar. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Qadiminglar islom dinida mustahkam izchil bo'lgandan keyin tiyilib ketmaslik uchun qasiminglarni o'z aranglarda aldamchilikning vositasi qilib olmanglar. Kishilarni Allohning yo'lidan to'sqanliginglar uchun azobni teteysizlar. Sizlar oxiratda davzaqda cho'ng azobga qolasizlar. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ Sizlar Allohning ahdini arzimas narsaga setib etmanglar. Agar bilsanglar, Allohning dargohidagi savob sizlar uchun fani dunyoning narsallaridan ortiqdir. مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Ey insanlar! Sizlarning ilkinglardagi narsalar tugaydi. Allah'ның dargahidagi narsalar tugumasdir. Sabr qilg'uchilarga albatta ularning qilgan amallaridan yaxshiroq savob beramiz. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Ayol mu'minlardan kimiki yaxshi amal qiladigan biz uni albatta
dunyoda qanoatchanlik, halol rizq va yaxshi amallarga muvaffaq qilib obdan yashitimiz. Ularga albatta qilgan amallaridanmi yaxshiroq savob beramiz. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. Sen Qur'on o'qimoqchi bo'lganingda qo'g'landi shaytonning sharridan Allohga sig'inib panoh tiligin. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Shubhisizki mu'minlarning va Rabbiga tavakkul qilguvchilarning ustidan shayton hukmronlik qila olmaydi. Ya'ni Rabbiga chin yo'langan mu'minlarga shaytonning vasvasasi ta'sir qila olmaydi. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. Shayton faqat o'zini do'st tutadiganlar va o'zi bilan, ya'ni shaytonning ig'vo qilishi bilan mushrik bo'lib ketganlar ustidanlar hukmronlik qiladi. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. Biz bir oyatni yana bir oyatning o'rniga almashtirganimizda, ya'ni bir hukmni bekor qilib onun o'rniga boshqa bir hukmni tushirganimizda, Alloh o'zi nozil qilganni, ya'ni shu hukmda bandiga nima manfaat va hikmat borligini o'zi obdan biladi. Ular: "Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen Allohga yolg'on choplading" deydi. Undaq emas. Ularning to'lisi Allohning hikmatini uqmaydi. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. Aytqinki, Qur'onni Jibril mu'minlarning iymonini mustahkam qilish uchun musulmonlarga hidoyat va xush xabar qilib, Rabbing huzuridan rostchilik bilan nozil qildi. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. Ularning, ya'ni mushriklarning onunğa, ya'ni Muhammad sallallohu alayhi vasallamga Qur'onni bir inson ta'lim berdi degan so'zini obdan bilamiz. Ular ko'rsatgan odamning tili arab tili emas. Bu Qur'on bo'lsa ro'shan arab tilidir. İnnellezîne lâ yu'minûne biâyâtillâhi lâ yehdîhimullahu ve lehum azâbun alîm. Şübhisizki Allah'ның ayetleriga, ya'ni Qur'onga iymon etmaydiganlarni Allah hidayet qilmaydi. Ular qattiq azobga duchor bo'ladi. إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون. Faqat Allah'ның ayetleriga iymon etmaydiganlar Allah'a yolg'on chaplaydi. Muhammad sallallohu alayhi vasallam yolg'onchi emas. Dal ularning o'zlari yolg'onchidir. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. Kimiki Allah'a iman etgandan keyin iymonidan yenib olsa, qalbi iymon bilan mustahkam tursa-mu, majburlash ostida og'zidala iymondan yolg'onligini bildirganlar buningdan mustasno.
kufri bilan ko'ngli ozadi bo'lsa, ya'ni ixtiyoriy yo'sinda murtad bo'lgan bo'lsa, u Allohning g'azabiga duchor bo'ladi va cho'ng azobga qoladi. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. Bu yani azap ularning dunyo tirikchiligini oxiratdan ortiq ko'rganliklari va Allohning kafir qavmni hidoyat qilmaydiganligi uchundir. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. Ana shu kishilar Alloh tarafidan qalblari, quloqlari va ko'zlari pechatlab etilgan kishilardir. Ana shular g'ofillardir. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. Ular rastla oxiratda ziyon tortquchilardir. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Ondan ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ziyonkashlikka uchragandan keyin haqiqatan Madinaga hijrat qilgan, ondan Allohning yo'lida jihad qilgan va jihadning mushaqqatlariga sabr qilganlarga Rabbing shubhisizki shuningdan, ya'ni ularning hijrat, jihad, sabr qilganidan keyin ularga albatta eng mag'firat qilg'uchidir, eng rahmat qilg'uchidir. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. Her odam o'zi bilan bo'lib ketadigan, her odam qilgan amalining mukofoti to'liq beriladigan, ularga zulm qilinmaydigan kunni, ya'ni qiyomat kunini aslagan. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Allah mundaq bir misolni keltirdi. Bir shahar, ya'ni Makka bo'lib, aslida tinch, xotirjam edi. Uning rizqi taraf-tarafdan keng tasha kelib turadi. Uning aholisi Allohning ne'matlariga kufrlik qildi. Allah ularga qilmishlari tufaylidan ochliqning va qo'rqinishning alamini tetdi. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. Ularga öz içinden bir peygamber, yani Muhammed aleyhissalatu vesselam keldi. Onu ular inkar kıldı. Ularga azap, yani qattiqchilik ve uqubat yüzlendi. Ular günahlarga çümgenliki tüpeylidən zalim idi. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol, shirin yemekliklerden yengla. Eğer Allah qılı ibadet qılıdığan bolsanglar, Allah'ның ni'metiga şükür qılыңlar. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم.
Allah sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvonni, qonni, cho'chqa go'shini, Allah'tan gayrinin namı aytilib bo'g'izlangan hayvonni yeyishni harom qildi. Kimiki ixtiyoricha emas, ilojisizlikdan yuqorqi harom qilingan narsalardan hayotini saqlab qolgudek miqdorda yesa, Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. Ağzınlağı kelgen yalganını sözleş üçün hiç qandaq delilsiz bu halal, bu haram demenglar. Çünkü mundaqda Allah namıdan yalganını oydurgan bolasılar. Allah namıdan yalganını oydurguchilar hakikaten dünya ahirette maqsadiga erişelmeydi. متاع قليل ولهم عذاب أليم. Ula dünyadan faqat azgına bahriman boludu. Ula ahirette qattiq azobga duchor boludu. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. İlgiri sana bayan qılğan nəslərini yalğız Yahudilağa haram qıldıq. Bunun bilen biz ulağa zulüm qılmadıq, lekin ula özləri zulüm qıldı. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Şübhisiz ki bilməsdən yaman işlarını qıyğandan keyin tövbə qıyğan və əməlini tüzətgənlərə Rabbin əlbəttə ən məğfirət qılğucudur, ən mərhəmət qılğucudur. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. İbrahim həqiqətən yaxşı xislətlərini özləşdirgücü peşiva. Allahqa itaatmən, batıl dinladın haq dinği buralğıcı, yani haq dinği itiqad qılğıcı idi. O, Allahqa şirik keltirgichilardan emas idi. شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. İbrahim Allah'ın nimetlerine şükür qılğıcı idi. Allah onu peygamberlik tanladı ve onu doğru yolga başladı. وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. Onunğa dünyada yaxşılıq ata qıldıq. Şek şübhisiz ki ahirette o yaxşılıq qatarıdı buludu. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. Andın sana batıl dinlerden haq diniga buralğıcı, yani haq diniga itiqad qılğıcı İbrahimning diniga ergeşken, İbrahim müşriklerden emas idi deb vahiy qıldık. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. Şənbə günü üstüdə ixtilaf qılğıcılar üçünla onu uluqlaş belgilendi. Yani şənbə gününü uluqlaş ve bu gündə işləməslik İbrahimning şəriətində yox idi. Yahudiler Allah'ın əmriga asilik qılıb dində ixtilaf qılışqanlıqları səbəbidən ulağa iğirçilik tug'dirish üçün şundaq belgilimini çıxardıq. Şübhisiz ki
Rabbing qiyomat kuni ular ixtilof qilishgan haq-nohaq ustida cho'qim hukm chiqirdi. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Rabbingning yo'liga, ya'ni islom diniga hikmatlik uslubda yaxshi va'z nasihat bilan da'vat qilgan. Ular bilan chiroyli ravishda munozirlashgan. Rabbing haqiqatan uning yo'lidan ozganlarni obdan biladi. Hidoyat topquchilarni obdan biladi. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. Agar o'zinglarga yetgan ziyon zahmat uchun intiqom olmoqchi bo'lsanglar, o'zinglarga yetgan ziyon zahmat qanchalik bo'lsa, shunchalik intiqom elinglar. Ya'ni oshirib etmanglar. Agar sabr qilsanglar, ya'ni sabr qilish yaxshilikqa sabab bo'ladigan ahvolda intiqom olmay kechirsanglar, bu sabr qilguvchilar, ya'ni kechirguchilar uchun albatta yaxshidir. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın yolida sana yetken aziyetlerge sabır kılgın. Sabrın fakat Allah'ın yardım bilenle kolga kelidi. Ulağa, yani ulanın iman etmeganlıqıga qaygırmagın. Ulanın heli mekirden yürüken sıkılmasın. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Allah hakikaten takvadarlık qilg'uchilar ve yaxshi ish qilg'uchilar bilan billidir.